Enkuteji negite byaronka Kitura, Buseru, Kisumwenda hamwe na Kabaya emazeho miliyoni 10 kandi ino buringo bwa kilomita 6. Omuhanda guno nigwo gubaye murundi gwo kubanza kuraba yo tractor yakora umuhanda. Abataka basemerirwe ebya busubuzi mbija kutambura kurungi abantu entambule benungi na muno munaba kaza kujya marwaro. Hati nibakuteka pikipiki tandikira harutandikira kuturuka Kitura ha muhanda no genda cyegegwa mu irwaro rikurungi otayine ho kweganya Enkuteji benetegesa mununga tabansumbe byo kurya ebitoke ebicoro kubiho mcyaro kuta muhanda bentika muhanda mu ibintu babihaho bacana n'amamotoka bagaraka babishombezo piki bashanze motoka yiguru n'abantu bene bahirima abandi shanga baragara mu gifo abwo mkuya mu muhanda gweguri bendi munonga guri mwaro abaturo koreka amashemerwa no bwabebembezi begombora ya cyatega babiri barambure binte bikoze urwo mugombore ryo mwaka gumwe nkakamene yombekirwa hagombora nayikondo muri kazizi enkuto hamwe nebindi binji mu mwaka gumu project yazitwakakorwa yo kubanza ni yeno ya lantrini ya milyange 5 hansi ine futi 30 then hano burengo ine futi 15. Abaturano bagira ngo batwirene babona na munongo kuzo mu marwariro hamwe no kutware bihingwa byabo mu butare ahabwe enkuto yabo ebireta kozire inza kugeza kubiriza sereze na munonge z'u kwata harugutoru nke ya Rutoma hamwe na ne ya Kitura abebembezi hamwe na nabataka kongera kuteka hamani go guma kuboneza omurubaju aha kubura ugutoro rubatukorire nitwe rukuyamba nka government ni nsaba batuyambe batwongera akasente kengudu akukuba hatu sente twahira mu budget batwahira miliyoni 3 tusokulimana kilomita 4. Egombora ya cyatege kizo mwaka gumwe tongozibwe bwa nyuma yo kugishara haraka kabara Gashaka Philip Murangira.